Da li je Srbija zemlja između Evropskog društva blagostanja i afričke neuspele države? Bila je tema Mokrogorske škole menadžmenta o kojoj se razgovaralo i u Andrić gradu. Poslednjeg dana Vivaldi foruma učesnici ovog skupa pokušali su da potraže odgovore, misije, vizije i strategije Srbije na putu ka blagostanju. Još uvijek je rano da se da zaključak i pravo rešenje, pa će se Vivaldi forum i na narednom skupu baviti ovim pitanjem, čija realizacija zavisi od svakog pojedinca u Srbiji. Da li postoji pravi recept na osnovu koga se može do blagostanja doći brzo i lako? Za doktora Dragana Lončara sa Ekonomskog fakulteta tu nema dileme. Ono što nama nedostaje trenutno nisu brzi recepti. Ono što je neophodno za promenu jeste kritična masa ljudi. Kritična masa ljudi, ja sam donedavno imao tezu da je dovoljno da ja pošteno radim svoj posao, da dodajem vrednost na mikronivou i da je to dovoljan doprinos mene kao jedinke u ovom društvu. Međutim, shvatio sam da to nije dovoljno. Neophodno da postoji veliki broj ljudi koji će sinhronizovano, harmonizovano, praktično donositi hrabre odluke i jednostavno dodavati vrednost u različitim segmentima društva. Domaćin Mokrogorske škole menadžmenta, reditelj Emir Kusturica, smatra da je Srbija večito skretala sa puta blagostanja upravo zbog otpora prema naprednim idejama i ljudima koji su imali viziju napretka. Tako imamo situaciju da jedan vuče napred, a petorica nazad. On ima neprijatelja u istom onom čovjeku koji je kada si građen most, pa veli Andrić, radi sam krenu da ruši most, a mentalitetom slični. Domaći muslimani i pravoslavni, a muslimani koji još uvijek imaju jedno koljeno u pravoslavnom svijetu, sa zadovoljstvom namiguju jedni drugima jer gradnja mosta ne ide kako treba. To je ta moć oni koji zavlače, oni koji odugovlače i oni koji ne žele promjene jer ih se boje. Kakvu Srbiju zamišlja poznati reditelj Emir Kusturica, imali su priliku da čuju učesnici Mokrogorske škole menadžmenta u okviru završne radionice. Ali ovim pitanjem treba da se pozabavi i svako od nas. Naravno, pitanje je koliko smo svi zaista spremni da uložimo napor ka tom putu. Nemci i Japanci su nakon Drugog svjetskog rata dokazali da uprkos skupoj grešci politike, narod koji ima zajednički cilj, bez obzira na poteškoće, složno može izgraditi društvo blagostanja. Za BDV2 sa Vivaldi foruma na Mokroj Gori, Predrag Stojković.